Kompilasi serangan terhadap personel angkatan bersenjata Ukraina yang dilakukan oleh kelompok penembak jitu unit pasukan khusus Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 22 Mei 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan ganasnya serangan Rusia dari satu titik ke titik yang lain pada posisi Ukraina. Berulang kali, potret tumbangnya tentara Ukraina terekam dalam video ini. Segala jenis senjata digunakan dalam melenyapkan posisi angkatan bersenjata Ukraina. Tak terhitung ada berapa jumlah keseluruhan tentara Ukraina yang tewas dalam insiden ini. Namun Rusia meyakini hampir sebagian besar dari mereka tewas di tempat. Beredarnya video ini menuai beragam komentar dari warganet. И Угледар Донецкой Народной Республики. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. За сутки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143 районах. В районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоная Деброва Луганской Народной Республики.